jednim The Silent Strings, ali svi znamo da će biti sve samo ne tihe notice i žise. I predivan sastav po prvi puta, čast nam je, naš poznati Damir Vogrinec Vogra. I pjevačica sjajnoga alta Lada Cesar. I gospodin koji od malena lupa po svačemu, ali danas će nam naša i ono. Gospodin Branko Perković. Ekipa, rasturite. Probat ćemo.
Možete malo zaplesati.
Floor
zadnja skladba. Još jednu. Nakloni se. Branko se želi nakloniti.